Nuus vanaand, skade aan infrastruktuur in vloedgeteisterde Limpopo beloop reeds R4 miljard. Ouers van buitelandse leerlinge en lede van die MK-party en 'n burgerlike organisasie raak slaags. En Kaapstad se toerismesyfers skiet die hoogte in. Goeienaand en welkom by die Afrikaanse nuusbulletin. Die dodetal van oorstromings in Limpopo sedert Kersfees het gestyg tot 11. Meer as 400 paaie en brûe is beskadig en voorlopige ramings dui daarop dat skade in die provinsie reeds sowat R4 miljard beloop. Intussen het die SA Weerdiens 'n oranje vlak 9 waarskuwing uitgereik vir swaar reënneerslae môre in Mpumalanga en Limpopo. Dit is effens laer as gister se vlak 10 waarskuwing. Die pad tussen Giyani en Phalaborwa is volgens berigte vir ongeveer 40 km onbegaanbaar. Inwoners sê die toestand is 'n nagmerrie. I'm very scared. I'm very scared. Like this weather, I've never even seen it ever in my life. This is so scary. Inwoners van die Maswanganyi nedersetting was vir ure lank vasgekeer. Mati ma tsakamise mibedo aka hana lexo ka xi nga tsakamangi swakudya ka ha ri. Ons was bang, die water kon ons meegesleer het. Alles is beskadig en ons weet nie wat ons gaan eet nie. Hier is kinders en ek weet nie wat ek vir hulle gaan gee nie. Die Limpopo premier Dr. Poppy Ramathuba sê 'n voorlopige verslag oor skade in die provinsie skets 'n donker prentjie. If we were to wait for a disaster and you start to say roads give us, it's roads that wants the money. And say Coxter give us, Coxter wants the money for human settlement. Health wants to rebuild the clinic. Education, their schools are damaged, they want to fix. So there's no any other department where you will take this budget from. Hence, from the beginning, we've decided to say on an annual basis, we're going to reinforce ring fence this 1.2%. Woordvoerder vir die provinsiale polisie sê die omgewing om die Motale rivier word fyn gekam op soek na tekens van Lindelani Munyai. Die 22-jarige is Dinsdag meegesleur toe hy en sy pa die rivier wou oorsteek. The water was raging for some time, but you could see that it's subsiding at this point in time. We believe that we might be able to get to somewhere for some breakthrough at this point in time. 'n Woordvoerder vir die nasionale padagentskap SANRAL sê skade aan paaie belemmer reddingspogings. The road is very bad, yeah. It's not only this section. On this entire road is about 47 kilometers. We've got about, if I'm not mistaken, about 4 places where the road is washed away. Intussen het die lugdiens Airlink vanoggend vlugte hervat van en na Hoedspruit wat eergister opgeskort is. Die hulpverleningsorganisasie Gift of the Givers sê meer as 800 huishoudings word geraak deur die swaar reën wat in Mpumalanga uitgesak het. Volgens die polisie is 25 mense sedert verlede maand in oorstromings in die provinsie dood, hoewel die regering die amptelike dodetal op 19 plaas. Die hoofman Albert Luthuli, Mbombela, Nkomazi en Mkondo munisipaliteite ervaar tans die grootste nood. Gift of the Givers het kospakkies, komberse, slaapmatte en ander noodsaaklikhede aan die slagoffers verskaf. Massas modderwater het deur die huise gestroom, besittings weggespoel en gesinne genoop om deur die oorblyfsels te sif om iets te red. Volgens die inwoners is die oorstromings 'n jaarlikse ramp met geen langtermynoplossings in sig nie. The houses are already surrounded by the rain and we don't even go to the toilet. We don't know what to do. We don't even go to the shop. We are even hungry now because we cannot even cook. The stove is already wet. Everything, the clothes, and even the child can't even get the porridge here in the morning. Everything is not in order. We need help. It's been years without help here in the house. In die Nkomazi munisipaliteit het die vloedwater 6 lewens geëis. Meer as 40 huise is beskadig en gesinne moet noodgedwonge van tydelike skuilings gebruik maak. Die departement van samewerkende regering het bevestig dat 19 mense sedert November verlede jaar weens stortreën en oorstromings in die provinsie dood is.
You need urgent relief, such as the water tankers and the water holders. Some areas, community, they have suffered, they don't have food, the clothes, etc. We're quite happy that the gift of the givers, they as well come on board to assist us. We've mobilized the resources, we've mobilized all departments. The JOG were together in responding to these big challenges. Vir baie oorlewendes is al wat oorbly om te wag. Vir die reën om op te hou, hulp om op te daag en verantwoorde. Maar vir gesinne wat geliefdes en eiendom verloor het, sal die herstel baie langer neem, al het die vloedwater gesak. Die minister van Verdediging, Angie Motshekga, het 'n ondersoek gelas na Iran se deelname aan vlootoefeninge in Simonstad teen 'n opdrag van president Cyril Ramaphosa. Met die oog op geopolitiese spanning het Ramaphosa versoek dat Iran onttrek aan die afgelope week se BRICS vlootoefeninge in Suid-Afrika. Die Iranse korvet Nagdi het egter tog deelgeneem aan die see-deel van die oefeninge. Leidens 'n verklaring van Motshekga is Ramaphosa se versoek aan alle belanghebbendes oorgedra. Sy sê daar was ooreenstemming tussen partye dat sy versoek uitgevoer sal word. 'n Raad van ondersoek moet binne 'n week sy bevindinge aan die minister voorlê. Interne gevegte, onenigheid tussen lede en faksies binne die party kan die DA duur te staan kom. Dit is volgens die politieke ontleder, professor John Molepe. Hy het gereageer op die bedanking van die gewese minister van Omgewingsake Dion George gister uit die DA. George het bedank enkele maande nadat die DA-leier John Steenhuisen aanbeveel het dat hy uit sy ministeriële amp verwyder word. Hy beweer onder meer dat die ANC die DA gekaap het. Volgens die DA het George bedank omdat hy sy tugverhoor wou vryspring. I think it's critical that the DA manages their elections very well, particularly the conflicts which are still going to arise leading to the conference. So if they don't lead or did not manage their conflict very well, I think it might necessarily send another message to the voters, which mostly believe that in the DA there's a high ethical standards of doing so many things. So if they are unable to manage this particular conflict, this might inflict them towards the local government election. George het intussen 'n klag by die openbare beskermer ingedien waarin hy beweer dat Steenhuisen sy posisie onder die invloed van misdadige belange misbruik het om hom uit sy posisie as minister te verwyder. Die DA se federale uitvoerende komitee het vroeër 'n voorlopige ondersoekverslag aanvaar oor die beweringe teen Steenhuisen en George. Die verdere verloop van die federale regskommissie se proses sal maandag bepaal word. Die hoof van misdaadinligting, Dumisani Khumalo, is onder toenemende druk van die parlementêre ad hoc komitee oor plofbare aantuigings wat die minister van polisie op spesiale verlof, Senzo Mchunu, met 'n beweerde misdaadkartel verbind. Khumalo was vandag vir die tweede dag in die getuiebank voor die komitee wat misdadigheid, politieke inmenging en korrupsie in die strafregstelsel ondersoek. Die ANC-LP Kusile Diko het Khumalo herhaaldelik uitgedaag om bewyse vir die beweringe te verskaf wat aanvanklik deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nhlanhla Mkhwanazi gemaak is. You have gone out and accused Minister Mchunu of being part of this cartel, whether he's an enabler, a facilitator, and you said the reason is because he ordered the disbandment of the PKTT. Now, I'm asking you, and I have to ask you because we've asked General Fani Masemula, we've asked General Khumalo, where is the proof, whether it's your messages or anything that says Minister Mchunu was instructed by Brown Mkhotsi, Matlala, whoever, to disband the PKTT, because all the messages that you have shown us, they do not come to that conclusion. Volgens Khumalo berus die beweringe teen Mchunu nie op direkte bewyse nie, maar op 'n patroon van gebeure en kommunikasies. Sy verduideliking het Diko egter nie oortuig nie. It's a very, very serious allegation against Minister Mchunu.
I've gone through most of the messages that have been put before us from different witnesses, and at no point do I see anybody discussing with Minister Mkhunu the disbandment of the PKTT. The closest to it that I see is Brown Mokhotsi speaking to Matlala saying the guys are being disbanded, whatever they say between them. Where does Minister Mkhunu enter? Because circumstantial evidence, it can't just be an issue of we looked at these messages and then we have these suspicions. The man has, his career is destroyed, he's sitting at home. At which point does it point directly to Minister Mkhunu? Khumalo het uiteindelik toegegee dat ondersoekbeamptes nog nie daadwerklike bewyse gevind het wat Mchunu by misdaad betrek nie. As I've explained, Honourable Member, there is no direct evidence currently, but then the investigations are still ongoing. Die komitee sit sy werksaamhede Dinsdag voort wanneer die gewese hoof van die onafhanklike polisie-ondersoekdirektoraat, Robert McBride, voor hom sal verskyn. Spanning lei op by die Addington Laerskool in Durban, waar buitelandse burgers die burgerlike organisasie March and March en die MK-party die afgelope week slaags geraak het. March and March beweer dat plaaslike kinders nie toelating tot die skool gekry het nie, omdat die kinders van buitelandse burgers hulle plekke geneem het. Weens die plofbare situasie handhaaf die polisie 'n sterk teenwoordigheid op die skoolterrein. Ons vra om verskoning en gaan voort met die bulletin. In Johannesburg is uitspraak voorbehou in die borgtog aansoek van die beskuldigde in die moordsaak van die mediapersoonlikheid Warwick Scott, eerder beter bekend as DJ Warras. Victor Majola sal op 28 Januarie uitvind wat die hof se besluit is. Die verdediging het intussen 'n aansoek ingedien om nuwe beeldmateriaal voor te lê van Stock se laaste oomblikke. Die staat beweer dat Majola die baasbrein was agter die sluipmoord op Stock wat verlede maand voor 'n gekaapte gebou in Johannesburg plaasgevind het. Die VSA en Iran het waarskuwings uitgeruil by 'n vergadering van die Verenigde Nasies se Veiligheidsraad. Die Veiligheidsraad het vergader op versoek van die VSA. Volgens die Amerikaanse president Donald Trump gaan hy wag en kyk of Iran sy gewelddadige aanslag op betogers hervat. Die VSA moedig Iran se burgers aan om hulle betogings voort te sit. Iran se enige Amerikaanse aanval sal onwettig wees en beantwoord word met sterk optrede. Rusland het die VSA veroordeel en sê hy soek verskonings om in te meng in interne sake van 'n soewereine land. Die Venezolaanse oppositieleier Maria Corina Machado het haar Nobelprys vir vrede vir die Amerikaanse president Donald Trump gegee. Die twee het by die Withuis ontmoet. Volgens die Withuis wil Trump die medalje hou. Machado sê die geskenk was ter erkenning van wat sy bestempel as die Amerikaanse leier se toewyding aan die vryheid van die Venezolaanse volk. Dit volg nadat Amerika die president Nicolás Maduro vroeër die maand gevange geneem het. Machado wil blykbaar met die geskenk Trump oortuig om haar as Venezuela se nuwe leier aan te stel. Net hierna honderde werksgeleenthede ingedrang nadat British American Tobacco die deure van sy tabakfabriek in Heidelberg, Gauteng sluit. Spanning lei op by die Addington Laerskool in Durban, waar buitelandse burgers die burgerlike organisasie March and March en die MK-party die afgelope week slaags geraak het. March and March beweer dat plaaslike kinders nie toelating tot die skool gekry het nie, omdat die kinders van buitelandse burgers hulle plekke geneem het.
Weens die plofbare situasie handhaaf die polisie 'n sterk teenwoordigheid op die skoolterrein. Volgens die March to March beweging kon meer as 60 Suid-Afrikaanse leerders nie plek in die skool kry nie. Maar die buitelandse kinders se ouers sê hulle woon al jare in Durban se Point gebied en het wettige dokumentasie. Volgens die ouers betaal hulle skoolgeld en voel hulle dat hulle onregverdig geteken word. Hulle dring ook daarop aan dat hulle kinders 'n grondwetlike reg het om te leer. We are helpless now, we don't know. Every country, when you go there, if you go to every country in this world, there's foreigners. Even our country, I'm from Congo. If you go there to my country, you can find also the South African there. If we are treating them the same way they are treating us, how they will feel? I come to fetch the child. I leave them this morning. I push them this morning, but I can't go back to the house because it's not for the safety for the child. I need to be here. I need to be here because they accuse our child to be undocumented. This is bad. It's not true. We got paper, and our children are here paying the school fees. We're paying for them. So there is no need for a civilian to come without any law to attack the children at school. Die plaaslike ouers beweer dat die toelatingsstelsel Suid-Afrikaanse burgers in die steek laat. Look at the school, there's 90% of foreign nationals in the same school, you know. So there's one class that we have that it's only got 2 South African children, the rest is foreign national. And you ask yourself, how come? Because we should be the first priority in the school. South Africans should be the first priority in everything that is happening. March to March en die MK-party eis dat die skool Suid-Afrikaanse kinders prioritiseer en die dokumentasie van elke leerling wat tans ingeskryf is, nagaan en verifieer. It's the fact that most of them don't pay school fees. They are subsidized by our very own tax money, which doesn't even make sense. Where are South Africans supposed to go? Where must we go to? If my child can't get a school here, where must my child go to? Intussen sê die departement van onderwys dat ouers wie se kinders nog nie by 'n skool geplaas is nie, met die departement se distrikskantoor in aanraking moet kom. Minstens 230 werkers van British American Tobacco sit moontlik sonder werk nadat die tabakmaatskappy besluit het om die deure te sluit van sy enigste sigaretfabriek in Heidelberg in Gauteng. Die maatskappy sê hy is in samesprekings met die werkers en vakbonde oor die artikel 189 proses wat gevolg gaan word. BAT blameer die vinnige groei van onwettige sigaretverkope in die land vir sy besluit. Hy sê bykans 75% van alle sigarette wat plaaslik verkoop word, is onwettig wat vervaardiging te duur maak. It's no longer possible, to keep this local factory going. So that is the main driver behind this is the industry, because you are competing in an unequal playing field where you have players who do not comply, who do not pay their taxes, yet they take all your consumers. Consumers can buy a pack of cigarettes for as little as 10, 20 rand, when the tax alone is 26 rand, 22 cents. So, for the past decade, we've really tried our best to improve efficiency, to try and cushion the impact on employees so that we don't have to come to this decision. But, we have reached that limit of how much, you can keep on improving efficiencies when you are operating in a market that is so unsustainable. Die getal passasiers wat verlede jaar deur Kaapstad se internasionale lughawe beweeg het vir die eerste keer die 11 miljoen kerf oorskry. Meer as 3 miljoen was internasionale toeriste, 'n syfer wat jaar op jaar met 7% toegeneem het. 'n Rekordgetal van 1 miljoen passasiers het in Desember alleen by die lughawe aangedoen. Kaapstad is vinnig besig om een van die gewildste vakansiebestemmings in die wêreld te word. We've done some amazing campaigns over the last 12 months that has of course filled those airlines. We've got about 228 flights a week to Cape Town International. Again, those are records. And it's our marketing campaigns that actually fill those seats. So what we're excited about is continuing to push those campaigns. Our international campaign with New York and Berlin will continue to amplify. Die Kaapstad Metro sê die groeiende toerismegetalle
is 'n bewys dat samewerking tussen die regering en die lugvaartsektor vrugte afwerp. Tourism now employs 106,000 Cape Townians, and I'm determined to see that number grow. More flights mean more jobs and more economic growth for our local economy. Bykans 3 miljoen toeriste het in Desember alleen die V&A waterkant besoek. The majority of our visitors would come from upcountry, so local tourism over December really dominates in the V&A waterfront. But of course, as you would have seen with the AXA numbers, we've got a lot of international tourists that have come in. And in the waterfront, a key part of that is also the cruise coming into Cape Town. Die Metro sê Kaapstad se voortgesette toerisme groei is 'n groot ekonomiese hupstoot vir die moederstad, aangesien dit werksgeleenthede skep en die lewens van plaaslike inwoners verbeter. Coben August, SAK nuus, Kaapstad. En nou 'n kykie na vandag se markaanwysers. En dit is dan al vir vanaand. Ons wys kykers daarop dat daar nie môre aand 'n bulletin is nie oor sportuitsendings. Ons is egter Sondag aand terug om 6:15 op SABC2. Totsiens.